Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. North East Student Organization hakakan nyotrik unailar arhaja arpuar kalapelong ye kajing ki shongkelain mengor hakeleng kinong ba jong kathan chatei lamingi kari India ban pesha ye ka CAA ban dawa pentre kam ya ka ILP ban wengno ye ka Armed Force Special Power Act ne ka AFSPA lalor kiwe kimat jing dawa hanong ba shlong ye kajing alang shongkelain mengor lapanya da ka kasi Student Union kabadon lang hakashatri jong kaneso balapenlong hakajaga penyang umot kyang nong ba kabadon hajan Civil Hospital Shillong. Hakani ka jing ki bajai lawan manishim benta da ki kenhun seng balang baper bagantup yak FKG JP HNYF JSU RBYF HITO bat kiwe kinong elam ki balai don lang ki kentup yaw ba Samuel Jirwa ubadi Sherman Jongka Neso usamla lambak Starwell Marngar President barang ba ka KSU ba Southern Bla President HNYF Dundee Kongsit President FKG JP Dunbok Star Har President HITO nalor kiwe ngamat kadai katake influx ni ka jingon ruker thak jigi poi ai jigi manderi ha ka than sti lamingi kabani kong na ka influx kadai ka jing dawa ban pentre kam no ya ka ILP ha baro ki jela ka than sti lamingi ha ka po ka than sti lamingi ki jela ki bomdan ya ka ILP kidai ka Meghalaya ka Assam ka Tripura bat ka nesu ka dawa bai kini baro lai tili ki jela kidi banyo ya ka ILP ka moyo kiwe Batum ke jela Meghalaya hi, kum ke jai pendiri kasi hingi sutu ba dang ha kini kendiat senam ka sarkar India kala ai ya ka ILP apo Manipur ka ba ke jingek hi ke dalang dang shen andre ke jingek hi apo Meghalaya ka bala yalam khamat ke KSU nadu usnam khat kendai spa prabusan ka bala jor ba usnam khat kendai spa prapunyo arajar iwe bat arajar khat lai andre kam shaskor bale gale kini ngimtip ngimsutu ba Hato violasi kamdan kata ka political pressure lan ka political will jongi nang mikmat ki jongi kamat ka baar kadai ka ban wengno ye gini ka anyak jakor ka an penyap briu kata ka Armed Force Special Powers Act ka balapan terekam nadu sedang ka kendai spa san bupra ha gani ka than chatai lamingi barok kawai nilai yui nilamat nadu kipor ki bamswa apo ka jela ka jongi kumno klam ka afspa watang kata ka kendon disturb area Kadno ke jing jinjar, kadno ke jing sangsot, kadno ke senam ke tut, ke likian ke surok, mudor, kadno ke afspa lay, kata ya ke jing long ke jing man, kemakilong hai kiwe ki jela ke mengalai dang shen hanagalan, abahadu kat sangut ki samla ki belui ki lasusha penyap, kelam kadno kadau, nomor ke afspa hi laban kem, laban penyap yenu ru tang bersu tarais niu, tang bersu subas niu. Kamaru babalai ni dawan, banwen ye kasi Lada ye ka farm bill lani ye kata ka ain kinong rep la ban penduk kabale ye ka CA kandon jing ni dawa badai ban weng bai lum kumta kacet pendriu baripat jongi insadu nang ni nasla bertai kabar habaye dai ban ka ILP ru kano ka sarkar India ba ka sarkar Meghalaya ru kala thok kala skor ba ka ong ba kamla ban pentrekam bagi ya tengku ya kata ka schedule bak ILP hato nganbu jingkeli ya sarkar India bak ya ka sarkar jela kadon bentayu ka schedule bak ILP hato kata ka schedule kala benyadai influx kata ka dige jingkeli ka basai pat habi dai ya ka Armed Force ya ka ni ka Armed Force Special Power Act kaba kidon ki benta ke la pentri kam hapo ka notice kumban shu pensai kendiat ngangla ngateng
bangalai I ba kumno la shim ke jingim uperlok ubalai ya le sekolah kelas lang ni hapo shalom undala poi hasnong tang hakapor ke Christmas la susei la penyap baik markhmat khmat jungi katno kanlong ka jingma ada mweng ya ka apspa makwa benong keno teli kisya ki bathar bar keno teli ki jingaki bagi kon samla jong ka jaj beri ko jongi ki mak ki jinge na benta ke baha kemiat na benta ke jing songsingan ke ri ba ka jaj beri boro kawai handrai ka pas ngomsi ke bangi I da jong ka khmat ngamka ban keren menong mensngau ba kata gidegi anti Indian kadang perkat mene da keren ke perlok yo le sih di kajing keren ni wan kemlo ini ki magistrate ini ta ki pulet yo ki penhamo kendon ke bagi degi anti Indian namar bi perlong kum kini ke jelang handrai ngan ong ibi ke pas sosi kolong ba ngomong yo bro ki jai beri ko jongi hari ngayo I ha kini kisni ke ba dalo ong umudi yaki ha pot korna tong yitit pliang baro dalo ong utairu ubanang tai tongin yasi yakita ki jan ni ta ki rong ki paper hayeng hakali jongi ni kroi bensap ni kita baro handrai ba kampense benong pagajai beri bor ni jam no hagi tai pat ki hepat natai ke rithor natai ke po ngla benong na po dadi ki pasen sadon bor na kawai ke por ka LP ni ke por ni akran handrai ka susi benong yipi sa kawai kolong ba ki pot kisen jongi dinomi kipat ki jongi ki ai ka daw ki ong ba ngadat penpas se kani po king dorbar thawan kata ki ong ga IP resolution kani ka kamram kinong mikmat kidai bandan kata ka mensim ban mikmat yu pai ba jongi om tang po ka jala bandawa ka IP handrai ki dairo ban jebol dali ban yaki kumyaki ki wai pat ki putal party ki balai sesuk parlimen mapensiau ya ka ai kata ka jindawa jonggeri bajai meri jong jalahi bro koi Nepal friendly treaty apa jala Meghalaya kadi ban exam ya kali apa jala Meghalaya ai bo to Hindu menan Nepal Hindu no India uniorong yami na shakiwe gi jala nyimdon ye ban tuklau handai ha jala red pa jogi kani kan ka ba aila digi Nepali ban rung ban mi ban song ban buhai slong ban khai ban pateng ban yaroi ban yaman ha ki jala no li ha jala Meghalaya bor koi kata kalong gai ban ngimdei ban aila jala rangi phai sha kata ka jingdawa jong kan so balong ba ban persya baik ya kasih kanong ren ni kalong kumta ni kum jai beru pai nyimla ban priang ya katakan ke ba pingkhot ya ki poyur ki poyhap ki ban nakaleng dari India tang ba fidei kita ki Hindu lashpunab ba fidei ki Kristen ki Parsi ki Jain kami ka benta ka kongsan ni kalong ban khotno ya ki Hindu ki ba ka sarkar India ka snow sya nyon ben ha kita ki jel ki wei pat kiri ban sabar ban kinlong ginong song snong jong dari India kata kum kisang malang na po Meghalaya kum kan so habro kawai ka nolis kila peni ki jing persya nadu bok sarkar India kasna kata kan nadu kisna marjar khat khandai khmat hadu menta sudan bok bangsuang bahadu menta ka sarkar India kam pala ban frame ki rules ban pentrikam yaki kendon kepala sna ya katakan kepala pas ke parlimen kata citizenship amendment act kamu kani kan dangdai ban persya dangdai ban yakon dangdai ban persau sarkar India bangi apon nonis ni pom Meghalaya yim pala ban pediang ya kani kan kian kiba sarkar India ka la thombor ya ki ritpa pon nonis kum kata ka Armed Forces Special Power Act labun ki minsim ki balado lingba kita ki Armed Forces Special Power Act labun kalong met kalong runyang di kinhei ki bala shale thombor ki spai India lingba kata ka Armed Forces Special Power Act kapasusi kalong hadu menta kampadon ka weiru ka conviction lani ka jing pensitom ya kita ki bor sipai India ki bala thombor la kalong haka kampanya brio lani la kalong hakam thombor ya ki kin phei ki khna kampadon kanono jing pensitom jong sarkar India
Wat katu kucing jia ka bajia po oting dang ta sisnam rum padon. Ka report kalami ka sarkar India kam padai bor ban konvik ya kitu sipai ki baladon bentahang to. Ban penyap ya kitu kin rungut ki samla naga. Kram kadau, kram kenong rem ka bubiang. Te kita ki boro ki penisai bangi kum kinol ki baha po jala no di India. Ngidang day bandam kajing artetian, ngidang day bandam kajing bom sosial, ngidang day bandam banbu jing keli ke konstitusi yang dari India. Ba kum kinaga ngidang day ban nuat ban mi sakmat, manong wat penbor yang iban si kalama India. Nomor balai, hadu menda ke India kampala ban pensinga ini. Hadu menta ka India ka lakhni yangi kata ka hok ka bang yong tim pareng ka right to self determination ka hok ka bang rai hi ka lawi ni ladu kumno ban manage kumno ban penia di klau ki betam la tuklar ka sarkar India kumno ban penia di mar po khndo la tuklar ka sarkar India kumno ban penia di kariti ki dustor la tuklar ka sarkar India daki platform ki fair Pesano, kum bisa beri urit pai. Kipodon lah kejong karukom ka lenti lah kejong karukom ban penyai ban mani cik klau kipetap kimar pak kendo ka siap karti ku dustur. Kum bisa beri urit pai. Pesano ngingin poi. Lada ngisia sengap ban ngisia pendam hakini kian jong sarkar India.